Mana shu tayyor holat so'ygandan keyin shunaqa qilib sarafanda bekitiladi. Bu Mercedes degan uzum bu. Mana shunaqa pampers qo'yiladi bu. Shu uzumni sifatli ushlab turadi shu narsa. Men Abdurahmonov Baxtiyor 2018-yili mana shu yerga muzlatish ombori qurganmiz. Birinchi bo'lib shu 500 tonnalik qilindi. Shu oilaviy tadbirkorlik bilan mana shuni yurgizib kelamiz. Hozirgi kunda qo'shni tumanlardan shu tadbirkorlar kelib, mevalarini qo'yib, sovutib, boshqa qilib ishlatish, foydalanishadi. Buni ichine kirib, ichine sovuqligini ko'rishga ochib tartib emas. Mana shu yerda o'zi datchiklar qo'yilgan. Shu datchiklarga qarab turib, misol bir xil temperaturaga qo'yib qo'yasiz. Tushib ketadigan bo'lsa, yana bir kelib qarab turadi. Buni doimiy nazorat qiladigan bolalar bor. O'sha hammasini shu yerdan boshqarilaveradi. Uzum saqlanyapti. Uzumlar bu kamerani harorati misol 0 gacha tushadi. +1-2 ham bo'ladi. Shu holatga qarab turib qo'yaverasiz buni sovutishni. Bu olib kirilayotganda so'rab qo'yiladi, hali padonda ruhlikda olib kirayotganda qabaqa og'darilmasligi uchun bir-birini ushlab turadi bu narsa. Bu sovigandan keyin holatda pampers qo'yiladi, boshqa qilinadi. Agar uzoqroq saqlamaydigan bo'lsangiz, bir sovutib turib, keyin furaga olib chiqib kullanaveradi. Agar tadbirkor birorta biznesmen o'zi kelib, savdogar kelib, olaman deb uzumda xaladelikda ham turgan joyda Qirg'iziston fuqarosimi, Tojikistonmi, qaysi fuqarosi kelib o'zi ma'qul keladigan bo'lsa, kelishib sotilaveradi. Svet o'chgan holda ana shu generatorimiz bor, qo'shimcha generator. 100 kilovatli. Shuni yurgizilaveradi. Ularni mana shu jarayondan bo'ladi. Hozirgi kunda xorij davlatlar bilan, xususan mana qo'shni Qirg'iziston bilan hamkorlikda ham ishlayapmiz. Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi, mana ancha biznesni ham yo'lga qo'yib oldik, ular bilan hamkor ishlashda. Mana rahbarlarimiz yaqinda ham shu ikki davlat rahbarlari uchrashib, yaxshi islohotlarni yo'lga qo'yishyapti. Xudo xolasa hammasi joyida zo'r ishlarimiz. Hozirgi kunda biznesimiz qancha rivojlansa, bizni ish faoliyatimiz ham kengayib, ish o'rinlari ham ko'payadi. O'zimizning fuqarolar chetga chiqib ishlashga hojati bo'lmaydi. Shu yerda o'zimiz har qancha ish bilan ta'minlaymiz. Men atim Nurali, Qarag'aydan bo'lam. 1,5 gektarning tegiragida жерimiz bor. Ko'pchiligi o'rik, gilas, salma bardigi bor bu yerda baqda. Atam ekan. 350 tüp abrikos o'rik bor, 50 tüp gilas bor, 30 tüp alma bor. Men estartqandan beri, tug'ilgandan beri shul diqanchilik, shul kuruk qarmab, ketmen qarmab ele chunqigan bo'lamiz. Sasa o'tdi, sen asa qancha ekan? Sar ko'tarilib, yerdan barsan bu. Eng oldi 450 so'mga chiqdi chiqdi. 450? Endi bir tug'im meni qilib sotib qancha pul qancha? Xudo 400 ga bor qilashlar. 400 bor. Yo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Geldingiz taqsir? Qamas. Ko'rsam keldi. Nechsiz? Ha, o'rtoq keldi. Yo'q, kirgandan bas qilibdi. Ha. Biz o'rikni qurg'atib, qurgan o'rikni ushul yerga olib kelib, xalamniga kirgizib qo'yamiz.
негизги максат курт түшпөө максатында, анан жүк өрүк кымбаттаса сатабыз деген максатта ушул жерге алып келип, бул киши менен договорубуз бар. Алып келип актылуу сактап турабыз. Биз өрүктү ушул жерде сактайбыз. Азыркы күндө 18 градуста турат. Өзүдөн азыр 18 градуста турат. Алып келген өрүктөрүбүздү ушинтип сактайбыз. Заказ келген маалда ушул жерден жөнөтөбүз. Айыл жеринде фермерлердин негизги көйгөйү бул өрүк сактай турган жерин жоктугунан өрүктөр курттап кетип кыйналат да. Ошол көйгөйдү чечүү максатында ошол фермерлер менен биздин кооператив фермерлер менен биргеликте ушул кампаны курдук. Бул жердин астындагы кампа 110 квадрат метрлик кампа курулган. Аны толук кандуу ишке киргизе элекпиз. Анткени бүгүнкү күнү фермерлер анчалык көлөмдөгү азыкты сактаганга мүмкүнчүлүгү жок экен да. Ошондуктан азырынча бул кичинекей 30 квадрат метрлик кампаны колдонуп фермерлердин өрүктөрүн киргизип турабыз. Азыркы мезгилде 25 тонна өрүк киргизилген. Биздин пландар ушул фермерлердин биринчиден башын бириктирип, анан биз мисалы үчүн башка мамлекеттер менен келишим түзөлү, контракт түзүшелү десек, баары эле биринчиден ушул өндүрүлгөн азыктын көлөмүн сурап атат да. Бизде 63 үй бүлөлүк фермерлер бириккен, баарынын башын бириктирип ушул жерде өндүрүшүбүз керек болуп атат да. Ошондо биз каалагандай, ошол биздин кардарлар каалагандай сапаттагы өрүктү өндүрүп, ушул жерден экспортко чыгарышыбыз керек болду. Анан бул мезгилге чейин биздин фермерлер өрүктү кургатып эле, капка салып эле анан сатканды билишкен да. Азыр эми биз фермерлерди окутуп үйрөтүп атабыз. Бул органикалык жол менен өндүрөлү. Анан бир эле өрүктү кургата бербесен, өрүктүн ширнесин, вареньесин жасайлы, өрүк курут жасайлы, пастила жасайлы. Ушундай өрүктөн 7-8 азык жасай турган кылып атабыз да. Ошол учурда бүгүн ушу өрүктүн данегиден май чыгарып атабыз.